pay anope de Starkos enye boko emma misa isan se o mem ho aye wono se uni bia wasem arwe ho na wasem eyemobo na nyame enhira mo nkoso ama mo enkwatenten ahoden se onam mo so maye ne aye ni kamafo wayi mo se mo meka yasem ne de emaye Starkos mpo acho 2017 free say ewo mi ame ba wiase ya ka se apinisia medibi ewo mabrabo nti ahokyere bedo krome a metie se meso sika 50 cedis mo a eji se bia makoji loan ana se makosi obi ne mama no na wode ayede wode acheme nti minua odi machi amene ne maame baako papa baako nti me de masem tu nanim se minua de atumini na my friend me bra pani we kuma se me mra me ba enso nkola ne tifi omu nko school ena okache se minua ene ma pani nya den emra me nche ne nka wo ne keto no minim se obenya ba bi ne keto na ayede atena no kwasem ni mi de obuo ne ni de ma minua no se wono nso wahu se me bre e de akola ekoma no ti mi sa akwa akra mi konya akia su bia na me ne keto na yeden edem afede Starkos me ho no ma mi nka bi nhim ena minua no efre me ono po wanti mi anfre me ho na me bra frem no se nana wo ofie na me se bra mpacho de bi mi na mo achi mu wa achemota o se ne wo bedru fie a frɛ me me bra frɛ bia asɛm ho ka kyem bet ase na yem hia beto me so ti medu fie apɛ me sua me na masiki aso no ma na me frɛ me se bra wa cha no pa no frɛ me ɛna o se ana na asɛm aba ɛna me se bra di asɛm wo se mesre onya abotre wo fie ampa na me se an wo se Aisha nyem ɛna me se Aisha yese wo se Aisha nyem ibusam blast 3 times e wana phone ye dem me ka 10 by force enti nya me anim ne kwani me hwɛ asetena metim ene ablabo ne yahudi a mi di wa abrabom na we nso asa ba beto me so no kwasem ni e ma mete wono mo asa me dwendwene ma hu de esi ye biem e wo saa ke so no nim me call off sa 2017 no e ma nkrofo na ye madom etam to spintam de mi chi hospitals akese a e won krabonten so yo ma ba betana se ye yimi amon father mo ye yimi obefie afia to me ni mi nyame ti me wono ma na mi nu an frem no sister dia ene de se mi so menyem nti bra na betena akola no nye de na wonwo ena msi minua mabla ba me de timi wiase nyina se nye loan a meni oboafo ni chitafo bia nti okasa memla metena wono mo a loan so menye obi anye de entu ama me because meni obi am so lo bo me 1 cedi mpo tim kan no ena minua no wanka hwebim timi won na se tama minua no kwade frames akola enyi nse no na se ni busu mienu miensa na se akola tama so ense wode de wode wo Starkos me won mo na minua no frame me o frame Friday no pa na me de keto ani ko school eno se sister akwala na wo enu anwumre 8:50 na eba pa Aisha wo no de nya baketwa wa wo baba ma tedwa ne hunwi enam se de nya mi ase enti asedan ka Kristo se wo hu me mobo na o ma me nso mehu na ni mo nyam na mi nwuye koso na kam se edam eni ewuo mi no frame asem bi ma no kan se mo woni nye de enkwa akwala no because me ma me na ye akwala we health insurance man we musa me age ena ode ye enti nya minim de ebesi enti no satam na e wo ne insurance no say 17 years enti me drive no ka kire me nuan say dana wo kan ne say nkwala ni so a omo mpene enye den enchem enti bra be gina wono no na woni ne ye den enkasa Starkos mesre mo masemu die mesre mo ni diem IGP so wo tie me a omrem bi mame cause ye na ni bi wo Ghana na yasem are ko senya mo ena Kristo yi mo mama se mo mra meje a nkenye izi sa wo mai mu ha enti no nurse ni a ofre mi nu ka kire ne se aduane a wo so mama de bra Aisha nyina no oni ye ntukoto moto ye de e ma no oho mi nu an ne nurse phone nyina na wodem ho ko si se Nyankopon hu akola imobo eso no ya anya na operation ya anya no hwe epeja baby no de kire mi nu an se sister unana ni o woye bema e de kire akola se wa wo ba bema e de ato akola ye furu so ya anya akola ye operation ya anya no hwe ya antena se ono na chemu wo ye afede o musi gi se 3 days ansa no mbi nu na mi nu an kasa yem no o se ene ma o mo request se o ba anya ma o famra no otuto oni nyina de ko ye bra wo kan akola next for anya de anje e ma o musa ama ne to mo de den e wo hospital mu nti e wono na hinhye na bufu fine akwala ya anya na operation ya anya no musi gi 3 days midwife na wo ja akwala na wo ono ana paper akwala no dwale ne sisi akwala no that day na akwala ne ye den e wo ye Friday Saturday me ho no ma na mi no na sa frem wa akra wo sister me say yes asem abo na me say dey asem
o se akwala na me gino na Aisha ko ya obi baba ma no ya sesa no ye de baba na man na me se mesrew mate se kumasi ya bia de asi se obi akwa wo mo se ne ba na wu aye twema me twimitere me pa wo chew bo mode anako ye de call report to police station ye de e ma me na star ko me kan say aja me na mo mini 10 pesos at that time no me imagine say me de ye de me de full car aba be se na kokuru ni so no mu enti asedan kanya me se oyonko bi sini nua ye de ye kan ye no kre madam fu bia me ni nyina kwete na fie ba ko bi nyina ye tu but still ene ne ne kura me tia me kase ye na madam fu no so ene ma pie mu kuma senya sanka me nim be bia me de me ne nkwala ne nam ti mi ko no hokobo na ma ne se ya dia bani o ene wo se sister nti se e ben de nam se lord fem po me de ko me de me ni bi nti na te aye mi su na me no su bi ene o ma me 50 cedis that time na ni favour so o ti ni fie e ma me 20 cedis me ne madam fu ne to ye di ho abobo a e ho no mo apɛ na me no frɛ me enwumre be 6 to 7 ene o sister me po ache o doctors emema 7 abadwa ato ozongo hine ho so mo ba be pa ye chew na ewia no mo frɛ me se me ma Aisha enkomo oba na ye de ya sa de aba back no nufuo enti me ka kire o mo se e wo mu sa akwala na ye me ba de na so mi sister pani ene ye ne ba no no enti o mo abadwa ato so mo ba be pa chew se ye ma akwala no koma baby ni nufuo ko se o mbe hwe ye de be ma na ye de amaye enti ba ko so pese no kasa enam so okay enti wo de phone no ma no eno man ni busa me se mete awusa kasa enam se mpo ache wan no se eye adwuma mu asem enti aba no wani akire bia enyeye na asem a Mr. Naiden aka kire omo se me na akwala ne ye me ba enti wo sere me se nka me mpene so ma me ben koma akwala ne nufuo star ko madaroma asem a ono me kan ya ne se meti wonu mu ewom se me yodi boye ni nyame ne hu mi mobode nanso minim ne ma me nupe wa asase we so se atemu obi ye den e wo manim e ma me Quran ne Bible e na me ye den minim enti on ka no kre onni minim ni de betse e bia oyere awan ana wo fase na nua ba na se ni nua ba na ira ko na bibi sei na ye ka chense on mani Kofi de anya ne de ana obepene ana ti asem aman ne ka kire me ne se osere me e adwuma mu asem enu ti na mo ye den o pa me che obi enti asem obi se da ben e na mo nsa be ka me na me ka chense me guso a me ye ma ho boa se nyame hu me mobo na me lord fair dia ento sa de be chi kwasiada no na mapie okuro no so no e no so wate ti nyame ncha adom 70 cedis na madam fo no one ni fie urade do me no me de froka mi ko du kuro no so mi ko de mpo na me nya nso mpo ndware me ho no na me ti se moto prum abepie o mi no fie that day first day na me de kokuro nso na me nim ho enti me ho no na me no ba no say sister ya nya ho enam so ho be no say zabara ma hene no no ka dwa ato no no one doctor na wono kasa na dwo no omo aba se doctor se omo mra mebusa se wa fira kra na aba beduru ana enti me enam so ka che omo se mai den ma ba beduru eni wana wa ye ho no ma no zongo hini 2 bofo se doctor se na aba ne nchen enti ye mra ye ko ye nso no kra nya menim na mema 7 na anadwo no minu ma menya ne nten sa mema 7 na na ye den asa aba biem se omo badwa atoa enti dwa atoa no na mebusa se na oba energy me bai awo eno nso menu na ma mete se emema 7 eno nso mbedu emema 7 na mo ede mo asaba na oba na oje me ba na wo no so o wo hefa enti e hono mo penasa omo ate masem because that day na asem tie no na kro no so radio station adika ede aya announcement ena me krom fo mo fa chance for mo so omo ate ena omo ame na omo akra omo te se dia ato mini na omo start frefre me enti e hono mo na wo hene ne se wanya course omo ko baby eye ni aifro enti e bo 3 a ye be samba ene ye sorry so enti e hono na me ben Dr. Penina Nkasa e ka kire nse misre na ara me pa ne chew one ho doctor's card e ekita me den mpo e frem se me ba ne nyem no me collapse doctors ahodo edimi edimi chini ya enie na enne akwala na ede awo na se bibisi anti misre na la onde omo ba awia na midwife na woje me ba na wo no omo mfa ne den emra na de awom no no ankasa me pa ne num nye den enka se me ba no we anya ne ba ono amna meka e no so wate star coast modaroma awia no ye ho no ma ohene sa so ma se doctors na saba enti emra eno de ye koye no lady ba ko ena de osuma se minua no koto moto makole o baby ena mo de ma mpani ba kan ba lady na woje me ba na wode wanya de o ma mfa na ma bi o mbedu an fie ho no mo a de oye kasama former midwife no minua no kire se that day no kwa no onye de no onni ho bi na o me ho on kura de won hunu ho no mo kosisa akwala no wunyina sa lady nye de enni ho bi enti e ho no mo no ena doctor o operation room ebe sorry agina
say obejinam no wide na wakasa Star Coast sebi impredua sa me wo me ben na bomfa cha na light nye de na eni ho sa abren kane ya friend say bobo ena mama me didi manim de me ko hospital mama ko wo ye enu mpo ma anti sa na adwuma na sem we bi doctor operation room was original ya asem obeka na sebi ewiase monim Star Coast monim a midwife ne say me nana na ne twe ena na eso enti no kasa wa oba bema midwife ne say dia doctor bema ne begina say midwife ne say na me nana ne twe ena na eso enti na kasa wa oba bema wonana ne dia na ewiase papapo ya ade akiri anti asem foforo echi ade achi na anti asem foforo a echi da bia sunu mu nsem ye hunu de be hunu nwie ene yante de betene we na so so nwie ye doctor say midwife no ese de yin me nana ne twe na na eso ene mo kasa wa oba bema nti ya hona bi peja mensa wa hifio na bibusa asem penifo mesremo metimi abusa asem ana na omo se ana omo se ana be se me pamche be be se me busa se lady ni e midwife oji awo ana so mo ana force no se oji awo one omo se o midwife oji awo ana me collapse here omo se peja me ko to omo hospital Star Coast and am se me ni kama phone ti asem we me chiro be bia me dia call na mo Ghana me nya sobufo Membra Daniel wo nyam kupo man kwatete ni ahote wona madafu ya wo ma be di kumasi membra Daniel nipa fam se ni aba na bia o semi cry catch them sister ka kuma 2 yem just me wu mi ni obi a o mi ba wi ase last year na number so for me so much kind friends 5,000 me dem ni and me study so people me ni obi a o ma bravo ti asemo ya dia to be on Ghana me nya boafo Star Coast me semo why me ni obi a o ma bravo me ni obi a o sitre we de Crystal wa hu me asem so just akama bodram studio haya re ho mami su be su studio hase ayarewa wose kwagume na edi asemne ayifia obi akwo ba ya peja kire no yese wo bani oye babema ne sabia son sabia nyado ne bema wo ho ena 20 wasi we akire kama bema wo ho 20 wasi we akire ya peja no yese wo babema na akire na babema akwada ne baba na yankoka yes sabia so sabia nya adom panifo manu sesimuna so sabe empreduasa na onana na twa so tin ye kasa bia na oye be ma no mi kwa menti bida menti bida anadwuma na sam sene sen wonti yengina wowo ya na apagya wo ba na ye de na kyerɛw na wahunu oba be ma ye de na kyerɛw ne sidan na yedu obi kire se wo babema na awieye ne yakasa da bi na nye babema na ye baba because na ne tweso akora ketwa di atwanko ena etumi eye kakraka me ye kwakase eye sebe kote ne eni hwa binti bi da we ne sensen ho ena we nso bo ho enti sade etie bia no wo behunu difference ya ewo mu ewiase ehu o ebintu wo a ama mommy ebintu wo a no wada wo se enya no kra entimisi na se to wo a asemo edie ne kra menti bi da enkra wo no se die sister ne schwar no die ne schwar na ni bo bebre enkra no me ma no so ko se ya na ye ntwa ne twetia no da bi etia no so twia ho boto no sa so wuhunu we sense ho na we so tare enti esi den na minti bi da anadwuma na sam minti bi da we ya akosem kase pa akosem kase o ma anya easy o akosem kase enya easy enti Star Coast me ba yenya nu ba bia o ne ba no kra nya mamu yenu ba bia so ho adwire o ti kosoa na hwe kosoa na tie fa message bra mami ensu
trouble why trouble wadawroma ama sweet mommy yeah ame ko sweet mommy dende ayawo yankwa ene tete natural spices yo ko dende adomada so ene unim se omo ton spices ni nyina wo kwa wo ma divert tete na e ma yi sheni t-shirt na wo de apron no so wo mo de ahye tete natural spices dibi for spices ye kama fanu a waduane nenya pomoden enkodidi be spices na bibia nkofa bibia ni nkofa pressure bia woni say spices many penya pressure ma pressure na du fru painti ni person me kumanya nti obi kofa bibia na wakeka bom dia ma sodium no nti se wonu aduane pa de a hotel fo ne restaurant fo obasi ma bi a wonu aduane wo kitchen matete natural spices empower yankwa natural sa womo edi rosemary ginger garlic enkete pepper rentia jene bay leaf nutmeg na wo mpe we ya na wo ped breakfast dey nyina wo mu nyina bi and many more so wo ya somudro kama pa abusu antimi so yes stew wo ye jollof enkwan aduane bi a wo no ano tete natural spices natural sa fa ye aduane na wone e die nso bedi akamfo 0245 58 09 57 0245 58 0957 tete natural spices natural ya kwa natural dey na ye grow fine so ye natural eno ano no nti we di pa ewie no na wabomode asa obanum grow fine ebojadro so aka ho koko ne de yoye natural na tumi asiesie ni padua no kama etumi amawada yie kama wo bedidi yie kama ebema moja na de afusa ne ye wo kama pepepe wo fichi kromu how na ya wo no wo sawonum grow fine ya gini nyina fu kama wo de ma ya bosome afe wonomu a ebeba wo eba no wa ya se etwa dwe na bufa so ebeba ya oni be jai wo de ba ko bosome no ebabiem ebeba ebi so de ba ni se etum moja finsa enye wonum grow fine ya ebesiesie ni nyina kama na wowra wo de ni nyina kama na on expected no ubenya no kama na dimu na ni jaba na mama no so aye fine eja wadwe adanse no drop bebre wo saye utititi wo nan ye utititi o sister wonu mu ato na ntimi ni die ewurade aduane wo ho na ntimi ni die me ya adanse no drop bebre ese ya brochiro ye de kwa ni ye de ko se ye de 3 bosses eko New York wo so what ha na wonye wo grow fine papa wo Ghana heya na wo pebia ese wada etime so wo pharmacy na ben wo no ano grow fine nya menhia no ba bibia wo bia benya bia to wa bomodi magana ba bia bi wo ho etira pharmacy wo na herbal shop ho na eje wo de 0244 59 65 32 0244 59 65 32 grow fine makes you grow fine nyamisha na me pesa paper we ni mu kakra ate pawanim tro so ema me ho yes say sabio sabe doctors ne ba ye no say wo mo ba kremofo mala ayefa no ko zongo hene no ho no zongo chief no mo ko ye no wo se na doctors ne ma omo ye dodo say pacho Saturday na nyime no mo ye member 7 Sunday no so mba no mo ye member 7 mi na me request say me sere omo ba omo fa oba na wo je me ba na wo no enti omo ba no third time no wo mo de midwife ne ka ho ba bi pacho omo fa midwife no je mba na wo na ma
na sabe no mo se sa midwife no owei waje adwuma ana wokwan me be doctor no busan se de ntina mo afa midwife na ma wo se aba ne se no mo na yeso mo yede omo ginam omo ntimi mfa ne yede emasa to mo protect midwife no omo protect no I see de no so hon mo frame o ka kire minu na so nkoto mo to mle akwala no woni diye no omo bedru ahimfie won so mama na nkasa na minu na se sister we de me dance ni because me de akwala no kwa sister we ka se enye akwala na girl no yede ewu ni sister ben kai sister na no o ka se minu na to mo to makwala we ono de me kan ntina bia no 3 o'clock no de ne ba omo bedru on so no omo se Auntie tree sa sister no ye hwan ono so ka midwife no no mo dem hono omo se Auntie tree na minu na se nipa na frame say me nkoto moto ma me ba no na ye de na obedu ha de mo so wonya de Auntie tree omo say de mo asem omo amana nkasa ena no woni duty that time no ono mom no mode ne ye de omo de ne ka ho bae ena ma mpanimu ba ko enti mi collapse sa no ena omo tam meto omo kam ena omo de me ko to hospital ti anaju be 12 o'clock me sukuro no so na menim hoda ti me down ma say obi a me pagya mensa empagya sa bibi ekura me a me honam twetwe enti prekope na me pere wo empa so me hu se obi tapo me sei enti me hwe no because omba minu ane kire me say we na eno anaje ono ye de ono kasa sa doctor no mama ne gina me nchen e wo bed ni so tata manam o maje me ato ono enti wo na wo de nkramo kasa ye de nyame ase nam se ade e na o se me de mema me ho nto me nam se a ade enti me hwe na drip esi me so e na me se me na ha e na o se me na ha se enti doctor na no do to that night no e na o ko friend by a wo se doctor say hwe no obi anye de obi anyime enam say doctor say hwe no obi anyime say wo say doctor say hwe no obi enam say me say me nampa we so e ma de anye de enchime e no fe doctor no omoka ombrofu gu mu anam ka yese me 90 me anam so drip nim say ena me twenye na mo je tene fa me nsa ho nti de no ogina me nche no ko frem data mma me kuma so ware ben kro no so nti asem ni sisa no oba ho ena mma me kuma no ba ho nti me mpabo na ehye me o bepem se ne e ka mo kam enti anajo bla ni minim kronus bebia o menam ena me na boroboro fo me hu ya na mabusa me ko bia bi sei sa na me ye de me de babedru fi ti anu na chire ena assembly man ena assembly woman data no mo kronus so o mo so ba adwa ato o fie so mo ba be pa che o se enye hwe yankwaje baba no sa nam se yankwaje baba no sa sesen me ba no se wa nwo ba sa kwala na wo mo nye den o mo nka nti wonam ka che ne se me penny ba ko free kumasi heading eba nti opede a omo ntena sentwe because wa frame say wa ben kuru no e na obae nti obae assembly woman na man no me papa na free kumasi aba na menu ani kunu ene nyine tu ka ene ko hospital ti ekwa na doctors ne yeden ekwatena ase na papa ne say asem sei ene ya friend ya to nanim na mpanifo ni bi so wa kire omo yeden omo ba nti omo ama ne asem no me ma ba na ama ne de bet onu so person we tie free omo nim asema doctor penini ti na konyam dada no be kan say wadi miminu akuma no kunu ho yawo say asema omo na badwa ato na asema na timi apie e wo radio so debi o na wo mo se omo dwa ato na wo mo ba ne sense ampa wo ma gi atum se wo bei e wo yi bema ena wo mo asesa no ama ne ba ana wo oba dwa ato no mo se die nti no mo ba dwa ato menti ase sta kompo acho me da ase Saturday na we Sunday na we na memka so mo farmra ho na meka se doctor Bema na operation be gina o ka se akwa midwife na oji me be ya wo se na akwala 7 ne twe ene na eso nti na mo ka so wide wa wo Bema na me se sa na dwuma na sem we die minti bi de me wo mba we na light ye de eni mi krom ho no mo nti ona me busa wo se o ye midwife na so mo na ahye no no mo so o ye midwife nti obre na course na o mo ate me ha no mo frefre no ena me di collapse nti collapse na chi no o mo ansi ahemfie obium nti assembly man na assembly woman emom na yeden omo ba adwa ato a nti ne honom na ye ne mpanifo na omo ba ye ne omo ni assembly man nyina bo anan ekọ doctors no omo aso ye honom nti ekọ ye na doctor panini ba baka se wadi miminu anu kunu no ho yawo se asem omo na ba adwa ato omo guso omo pa chew no asem na timi yeden aba sunyan radio station fo bi ba ho emomo pamo ewia no krampo no kasa ni nyemo ewia no po ayekotena ase no asema nka kunu radio station anso fa ma badwa ato a mo se mugusu pachew enti adenti na kunu tu radio station anso na Sunday na ewia omo ba enfie obi mo ka kire wo hene se ompam omo no mo sa be fama asem de akwa abonten e ma mpa wo hene ne yeden e pam omo yeden omo koye
enti e ho no no e na doctor ne ba say so ma we pacho say ye nje oba ne saa ne yenim daache na say me say me nje oba ne saa de na me nkoye DNA ena me busa ne say DNA e hwan ka ena wo say me na me pese me twe man so because omo de omo abepa me che na me say me nyi che opa ne ntum dia me na me nkoye die no saa be na me so busa me 26 kra me de me ni bi enti ye no omo kasa na ta say omo pentem bi ena me koye say we say me koye say ti ye no omo pie na na mpanifo no omo so ka ho no omo ba no omo so adwuma radio station no omo ba bedu ho no to me do no omo twetwe omo ho mo pese omo ye de omo besa ne omo abetena se ena omo ka say de bi to omo hu say omo set omo camera se no ye koye no omo ko bie ma mpanim ba ko bie akwala no ho na next for group na akwala nda yibim sa ena ko bie na asema ma me ne beka ne say achenti ye njindi e de na ache asem ni si akwala no Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday asem ma me ne beka ne say achenti nya de beje de na akwala ne twe na na so na de atwetwe enti ye njindi e Tuesday no Akos o Monday o Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday akwala ne twetwe akwala ye mfa no Kofi Nkojale na oda so da hospital mo no maami panim begina on asem obeka ne say akwala ne tweba na de atwetwenti asem o moka be no ye de ye beje di fine ada na ne twa hono ade ahono na twetwe na ade yesoso ode twakase na ba ni wiase ode ba ye obi ba ne die so obi ba ne die so ono ne dia wode ba ye na eso enti si da twetwe ti maami ne ka asem no e ho no mo apenaja ye ne o mo fro say ye san akọ enti ye akọ na fe na radio station phone so abedu o enti doctors ne no mo kotena se no mbusa say gomusa guy ne say e de enti na omoba na so ni sister pani enemy na no ofa se na asem na de ato no enti ho no na ja me school ma nkobi administrator so omoka ne say bebusa menu be man say enti waba mo se wan say administrator omoka no ha ebebusa menu na wo ye media adwuma ne say waba because of media ninti anasa waba because of ni nua ba ni minti ena also waba because of ni nyina because ne de she na asem na de ato no okay ena start so obusa yedin churo yedin obusa ye nyina di churo yedin ye de ewie no asem obebusa ne say so say ye free omo office one mo a ye free omo office one mo asem no be say pie e wa abontin bi mo ana asem administrator ne de ebusa no ye free omo office so asem no be say pie de akwa abontin bi Sarkodie de e chire madwene bro madwene menti asem bepem se na e bom dam o mi wi ase ne say obi amobodwato 3 times o asemle o ma ba fie dwato nanka media phone bedru ho no ye de mama yakọ he mo se akwala ne tweba na de atwetwenti enyini enti de enti na media phone bedru ho no de doctor no say e ma nurses phone no moto ho no nye den e ma media phone nkonko he akwala no se de enti e ma mo nkonko he akwala no enti no ofre phone so na anso no e no say yi nurse ni ba ko dimri katatata be san ye ho odu ye na ensu edu ho no pepe no se hwe na o mama media phone afọ mo camera nya de an capture akwala no enti hospital won mo no e no mo ye de o mo capture na mo ka che menu mba man se akura de ya na ye ntentwa enye hwe enu na chire ye sa ofie jiso de o ya de na oba onu so yadwuma social welfare oba ne ba hye na chi oba ya wo se ya soma no enti menu no ene menu no ku na emi esa nyina wo dem na sister no beto ye enam simple ache hwan mo na ye de asoma wo enti o na menu kuma niku ndi abufo ka che me mini right say mebusa lady nasem enam say enipa no ba ya wo say ya den ya soma no enti ye say me hu nipa kro ye den wo soma nti mini right say mebusa asem dia enam so mini right say metena wa tia de wo de ye den wo de bai nti am na me ba mam bi ho kuma se enam me foro ka nti me twa tek tena ka mo kan 2 ya pe me hu say number bi frɛ me nti me hwe na minim number na mpeke no say madam me ye sorry o fa che me na mini nipa asem asi ya me bai no na me wo pie na nsa na wo sister ne ka kire me say eye wo ba na asem na de ato no enti misiro bebi e wadru bia no bra na me no nye de ye nkasa no so ye hwan o ye social welfare ni ada atam doctor ne say o mefa akwala ne firi on fa ne kosunya baby girl no fa ne kosunya social welfare fa ne kosunya ne social welfare me kwa chwan enti me yanam kan say so what say ka e de esu me so metua lord fair me tike ma mi kokumasi enti na gise me koba me bedu kumasi anu me ma me je number no e frɛ no e na obisa no say ai on mo de o mo adwuma ne say o mo ba akwala ne ye den e ho bai bete no no te asem no ene nko no ba pa che se enye hwe enkoje akwala ba ne saa na obinim da ache asem enkoje ne saa no na menti ase no je ne saa enti nan sei
minua be 2024 ye mu na se me wo ba so hono me wo oba ena mistakenly mo ka se me wo be ma o se kwaje wo ba no na ye wo ba na enfunso na ba ye ene bia ma ye ka se o ye wo be ma enti kwaje wo ba na o ye oba na mo ka se me nkwaje ne sa no kire bibi kire se enye media bato de enye hwe fa ne sa to asoe enti e ba ne sa no ena mama ne kasa na mama busa no questions bebre na oyi ana o se ono kura o kasa sisi ana kwala hye ne che o ye den o ma ne nufuo na ye omo adwuma no emra enti yesa ne media phone call omo adwuma mo no okuru no so no social welfare for no ye kwa ye man ba ko edu on mo apɛ minim so omo frɛ doctors ne frɛ asɛm obɛka ne sa omo abɛduru anu sesi a ye ne on bɛkasa enti asɛm man ne bɛka ne sɛ monji o na bebre na atimi ba hanom sa be wi ase no na omo akwa ba sɛ omo pɛ ba no enti monje na nipa de ye mpo ɛna meka kyerɛ omo sɛ omo de mesrɛ omo tiaje honom na me di free kro no so ɛna me fa me bɛyi na me ne bɛse ne kɔ Accra tie kɔ Accra no matutu ho anamon bebre Mako TV station mienu Mako TV station mienu ni nyina omo busa me ne me bɛyi ya no asɛm wi a omo si o ya te ye bedu huduma o frɛ omo mbɛyɛ ene wɔkyena ya de me kɔ panin pa ba ko a oka parliament fo ho Ghana ha ono nso ye kɔ ye oso ye firi kurowe so ba e be boso mi nti wasɛm ide enya asɛm a ye be hwa manaka be pem sɛ ne nti Star Coast moda orma e me ba ya me ni kamafo me ni oboafo me ni odimafo bia sɛ mo a nyame ayi mu sɛ ye ne ayi ni bi no mu hu ye mo bona mo kan asɛm ma ye no enu nti na wie maduru ha no mu sɛ whoa Ezra 94.1 FM Ezra TV M'akosem Jumedie eno na wo hwe no Zinatu Adam meboa ono na kosem na ene anopai wode eto M'akosem enim omanfo yahwefo ne yatiefo enyina messages no eguso ya papa na odie ansa na meko neba no eso Aisha Adam eso no mi ridi kakra enfa emao wasi Ghana benie me bacha we de ba ya na ududi aka ho wasi oh mama stop crying wasi me catch say Jaisu wasi Maa Akos please good morning this is serious case oh they have to arrest the midwife wasi a serious case e wasi a midwife no ono asem no say oh what sort of wickedness is this look at how the woman is crying oh asempeni wasi a chimodin sembe ni hwe sade yes sister esu wasi asempa eni Ghana ono so message wade aba no wasi mera ho anopa pa o Maa Akos bibia ebe you okay me da say any message won so wade aba wasi asembe ni we bad news for this year so far wasi news wa enyenyenyenyenyenye ya to no afimu pa ene ye mame Adam asem a wokai wasi please Maa Akos they verified the child by DNA test was say the DNA ene betumi aboa ame ye hunu se ampa akwada no eye ne ba yidia anase enye Aisha dia was good morning Maa Akos I love you guys God bless you all was Maa Akos medwamo pa nyame onhyiramo wen so ene ade obi ade aba ye twa ye ho aba ye ba no MC Afutuo no sha yes ma Aisha what did you say 28 years yeah oh I see wow mate 28 years edian ena esi ye ebra wone o ma me nua peni no ekotena yenko chamna ma me ketwa na kwakwatin wone o ma me ketwa mom okay acha ma me ketwa nti na ye na ma me ka we ncha no ka se na me ma me fa me mbra bechem hono mo me on fa me mbra no na ma me de me koye ti me kwa no afa boy bi se ni nua ne ye nyina ye gu ye dadan baagum ti nye dadan baagum wo da na dwana boy no like wo da no on man wo twitwi pimpru na me ga ba ko na ga ba ko ka janze me de ma
say na boy ne ye de yentim dem ne de me mpesa na okacha na mami kuma ne te boy ne won ne fe ko o ti ne hu free girl ne ho ti wo da on mo na dwo a odi bi kura ye me mami kitwa ne first born ono no so kacha o mami no mami te ne won na me wode ba me so ti no ya me kacha nse me mpesa o ya me se me mpesa sto na do ya na wo ye na me de me man kan hwe me mami kuma no sese bia se na boy ne ye de wode ye me ti hwe na mami kuma ne dem ko hospital na manya komsi manya 4 months na mami kuma no ko no me ko twa scan e wo hospital ho no mu me twa 2 na mo de kacha me se me wo ba bema na me see you ti one man na me ko hospital me ko ni Thursday bia na mama me ko ti me ko na me ba kacha mami se na mo se me ko mo se ne de me yi de na ma ko ti me ba bia mami busansa sha mo ko mo se eye na me se mo se eye nti me ba ye no awone tam me mami kuma no no de me ko anu anu no wo sa ba fie so ba fie no nti 8:50 p.m. na me wo ye na mami kuma ne ba ye ono musi wo munyim na musi no Thursday ndo munyim mfa me mami Kofi adi so onya 3 days ya ansa na ye yiu na mami kuma ne say mo anya no operation mo anya ne hwide nti na munyi no musi da bi this 3 days tim da Thursday Friday Saturday and kwa no mo for so ansa na wo mu ye de wo mu yimi so de ni Kofi no kwa kodware akora no ko frɛ mamu penimu ba ko no sim maraki abla na ba hwade me ba ne kwa wo be man so me da kora ne ba fia me yi ni ho ba bedwale no oye oba no dwale ni we no de ne call back to hospital ho no mdo wo ja kora no na oba fia nti o ko no mbuzam se na ne ba ne wo no sim ba ne de na ni su biri nti ma fa na anya de amba no wo ja kora no to no oba ase wo mbaka ja ne se ena me mama me ketwa na mama me mra na me fidi sa akora no hospital na mama kuma ne se dabi onda wan pinna ne ba no wan wo ba be ma na me ye de me wo ye no Kofi na me de so de no beto hospital no ye ya Auntie hwi bi o ma fra mama kuma na nka jenze obi assist ma ibe ye be hwehwem ne ya bo na wo hu ba bi a wona na ne ye de ewo ya Auntie hwi na me de mama kuma ne ja akora no no wo ba fie tade chi ye na so muno ono fra mu so muno mu fra no nando o se an o mu de akura na akoma social FM fo no yanko o mu de akoma hwan mo yanko mame o mu so mu de akura na akoma hwan mo social welfare fo e wo sunwa na mdo mu ko na o mu ka jama mi kuma ni se na de aye ne de se o mu ye DNA no se bia se ye meme de ne de a fine se nyo ono so de a Tefiso mo de ne ko ho no no so ho no me ya Auntie hwi bi am free ho no no na me de ba ma me de ba fa me ye ba ha no no ma me de ba fa me ye ba akra ti ba akra no de me ya Auntie hwi bi ti e wo ana ye sa ba kumasi ha ye ba ye no sto na ma me nya boafo bi ama ne mo e ma ne mboa ne se asam na ba ye no wonya ne nua bi ama wadi nanim se wo boa ya masam se sisi abende se bende obi an mami ni obi a mami de ni chinchin stations beble wonya boafo obi ama no emboa no mami na na air strike mi mami kuma no ono no onfa ho onfra mi mami zanze o bia mi sister sem onfra mi mami kuma no zanze o mi sister sem ni mpo sisi ye ya ne dan na sisi se de na ye de ekọ ono no mfra mi mami kuma no mami enka hwencha me mami onka hwencha me mami tin de me ka janza mislem me mami otu se woni boafo bia a wona sitina mu nti mislem se mo bia mo so mo wona mo de babo me ne me mami no mo mfa emo me ne me mami na mami edwana adwa otimi sorry tina se no adwene saa obo na niti 11 ya on de bio no what na ni gusu se yanko na ni gusu saa na ade achi mami ti me dwene na wodi awon nwene bi wodi ha o cha ha me ba me mami no no odwene pa odwene chen o odwene chen me se so ani obi a wo ho no mas na wo ye oba no mo mu wo nwene chen wo mami wodi ase ha o kra
and Shatta house Aisha me by the mammy to many better no tick was solid to bed no so no baby nana nisi kakra wo penenana to be aso no mo agije no kakra nana bagoro ne ho kakra ai but the nana ayen ne say ye three kasa ne nana akodi baby but ayen ne say ne nana akodi baby okay enti ya hwe ukotena o ma meketu aho no na wo mfie sen okay Adam ukotena ne ma meketu aho no wo mfie sen but just that time no watcham 19 years no watcham 19 years I see na no won school Adam mensu owu su sa no na ko ma wo bayira ho ma kra re ho sa ma wo kra re ho sa obviously maybe the scan was mistake okotwa scan no ye ka sa bema but owu ye no so ye peja na kire no ye ne ya kwa wo so yi sa pepepe na tie wu ye ya na ya ma oba ne so a kire o ye se wa wo bema wu ye ya na ya ma aba ne so a kire o ye se wa wo oba enti se scan po efeli ya ebra wo ye no edien ene ye peja akora no ye ka de kire no okay me that say and I say ebra wo ye no so na akora ne sebe okura kwate akura etwa eno so eno komo ko behunu ye be ka kire ne se oba no e wo deformity like me can say wo deform wo how wo ba no okura mema de ekura ma de eno so enka ye be ka kire no wada woroma enti woko ho no 19 na ye na mo yesen na mo da edan no mo me na no one ne nkwala no no mo ye adwuma e kan na ye nyina ye da dan ba akum adwuma ba no ye cho ye koko ye koko acha aha etamo dodo ba yesen wo se mo yesen wo betimi ehunu mo dodo no boy ne ka ho mo ye 5 boy ne ka ho ye 5 me pa boy no na wanyini kaka wo no wanyini che wa na wanyini che na Aisha boy ne sabre no onyini chen ana wo hwa no wanyini chen no acha de bo no wanyini chen wo wono no so no oboa no ma ne yekoko ni bia na no omboa no na wona na ti ba ya kwakwa ho dia wono no wo nkobi okay enti moda nipa dodo num ya modai wo na wo da ben no ana boy no ya wo tumi nya kwan eba besusu omu ene wo beda wa bre enipa num ebe enai wo de se oka ho numu a miensa edadam ho bio ena wo nso wo ne wo da e wo dam ho a anada wo ne wo da ye no na obia na hobi no bacha no mo wo ho okay of also like oshel bacha dabi sabe no die ne si ye me pese me hunu opinchen osuso mu ma mene wona ana me pese wutwa foni ne ema ye hwe because ono so kra wo case nitie pachan like osuso mu oya me gaza me pesa store na aso what the force bi oya me se me pesa so store na de ono no ye na wo ye na me sumi ma na dwunu kwa me timi sori nko kanche me ma me kuma ne se ye wo soro no ono no wo ase ba me ntimi nsori nko kanche ne se bia se na boy ne ye de e de ye me then ntina ma ntimi an kanche me ma me kuma no but a mommy and son da wo ka ho enti ade no wanchie mu ama mommy and son no ani Auntie sebe ya obeja ne kwase ade no ye enya wono no kwa na da mami ensa ka ho ti se ka wutie mu a ka mami ensa no beja ne ko beja de oye ada no Auntie na ope pacha dabi umpa de no Auntie mu because me nyini se wutie mu ma mami ensa no e ka mo ho no enya ne ya ko wo manya ne no a wo mahu di opaso wo ye na kasto
kebia minyini chade no wanche okay e wonu ntimi nya no di enti a wantie mu na minyini se sabre no a wakase yekom na bia se ka ma hye no ya wode be wo utie mu mo sori be wo me de be wo utie mu mo sori ahun apaso na ekura na me de be wo wo kura bibisa pacho de wantie mu wo ho wo se wode bia ye wo mu ana wo dada mu one pen pacha good no bra wo ko no de ye wo mu ana sa ukotna wo ma meketo anchen no na ma ne ka che wo sa brate we die sei no otie o pacha oman kanjam se bia sei na boy no otie se me ko no mini se bia se no aha na ye da na ate so de bia ye wo pen se na two edda ben edan no na me ne girl no eyi no ye ba gate no anu won ti ba ko no na ha na me dan ono ne nchense ti two da se na two da se anu wono no edda ehye two ni mfimfin o she two ni mfimfin I see nti o ti bi bokọ ha ti mi fa ba bi e bi I see nti ma ne de wo se ebinum kọbọ wo ma meketo ana mane se di abrante ne di ye wo mu ni eni adan na ade a chen ye no wa ma meketo amane se anadwi di abrante di ye mini adan no amana kadewo wo nyina ma me efa bibia nsie na ma me se kadewo no kadewo mu kire me wo nsa 28 years di enti na ade a chen wa ma meketo amane pachara me se bia me kan e bia like obabo me anase obedidi matem ti na mama nka obabo sen se obabo sen ukra wa yade se abrante na mo ne da no oye wo sei na wo bo na mane wo no kra na e bia enko obepe ne sa wanka okay ba wo mu ana mo ne wo da dem wo ne de wo bo mama ne there be man country anka chomonso ayeda krope eno no yesa e wo dem ho bra wo mada anase bia eto aso kakra pacha eto aso ben prado do say edos pacha ni nyina so ya anadwo no a mu nyina mada dem ho pacha anadwo na je se sabra no wa be pe boy no eboa pacha sabre no aba bepe no nti na wa mo bia mane no nti mo tita na nadwo mo da na mo a no agene boko no ase ya da sa akopum se wodi nyinsan I say nti wonyinsan wie ye ansa na o ma meketo no ebe hunu pacha good ayede no hu ye chechere me se me ye me ya ne honu me anam kokoje pad nti wo hwe no sa month no amba nti wo ya no se me hospital nti ko no msi anya 4 months I see o mense sama ena ma de no hu se da bi aboso me so a me ma mo pad nti adan ena wa maje pad mo ko ye no anya boso me so boso me 9 patch of 4 months wodo ko ye no na ono so o chei bosumi wan kwaje pad ne refi bosumi yenu no pad bosumi miensa no pad bosumi 9 ansan na ni ba no ho so se wo meje pad pacha eti wo kwa na obisa wo se I shetu wona wan na o ma make it to obisa na ase dey na mi se me ne boy no ana obisa wo ka sa wo ne boy no de na obisa wo biem chawam busa me hwe okay ofra boy no ofra boy no se ofra no nte be ze no ma boy no like oman free ni opamo no man o free ni nchen ha wonu wanyemo no ene opamo no o ma boy edwane aden wa mene aden wa pamo no bra guess no a woni wo mo eda dem ho no e ko complain ma ne se samuda anadwo a
na boy ni suso somumu moda anadwoa na boy ni de ne nsa e ba be wurawura mase sabe no mu complain kire no wo se ono kra nu yaketoa ka boy ni ye ni be meboa ono ne ba ne first born oyi ni ba ni freedom ho oyi yes wo ka na ma me ni ho oyi ni ba ni freedom wo ma ne ba no koda ono ne nchen ne ba no ko complain ma no senk abrantie no e de ne se ba be wurawura ne ho ne de wa pamu boy no but oyi ne ba no ma no koda ne nchen Ezra 94.1 FM. Baby ya akodam yensan emra Aisha tu Adam so na mene ne meto akoma twetwe ne so. Aisha ebra na woni o ma meketo no etie no na oma akwanya maybe a wo frɛ wo ma me ankasa adom ene ne di nkomo. Chomi ko de na nkita fun. Ne tue bia wo ma meketo no e frɛ wo ma me ma na woni ne nkomo. Chodabi. Okay. Ka woni ne di nkomo anka betumi a complain e dia ma wo ma me se bia tebia sei e na wo bi e de wo fam e wo ho free se wo ye animu sensem ya besi ne abrantie no wo hu ne biem Chodabi yo she winyin sei no Chodabi hu ne biem okay enti ye do ko hospital no na wo abosome nan e na omu twa scan e no wo se wo ba no ye ba na bema pa chobema Mom trust scan 2. Nyina ya bema. Okay. First scan na we try no na wanya boso say. Obekai. Chodabi. Say wo call ye no wanya boso na. Adan ye do call hospital din kan no wanya boso na no. Wo mu twa scan. Chodabi. O men twa scan. Ena do mu twa ye to so me no de wan check boso me kra na wanya. Chodabi. Uko school kakra. Pacha. Uko do say. Just one na mi jaye. GhPage one na ojaye. Pacha. Enti kanya bad sa. GhPage one de nka be hunu o manyi se bosume nan, manyi se bosume nson, manyi se bosume nsia. Ye pese ye hu scan no because edru ewom se tibi feli de ba meme de scan bia ye twa bia fa me ma no de e bia ni we feli ye ba kokura ni wa e feli ye oba bema ebi de tibi feli nti fine ade na wo kokko wo ye no awo ka on tamben enwumre awia anasa breben Pacha enwumre 8:50 p.m. Tama wo yo. Enya tama wo yo, tama wo ka ho. Awo ka be tambe anopa na awia na enwumre. Pacha na kwa enwumre mu ho. Na kwa enwumre mu ho ne do ko hospital. Wa na do ko e? Chama mi kuma no. Okay. Wa mo do ko e na eche ya sa wo. Pacha. Sada na wo ya na de eche. Pacha sada na. E na wo ye. Pacha. E na wo so wo time ben. Thursday 8:50 p.m. You tell them to the time no to retrieve sir. Why na chira wo time no? Chobi anchire. Na time hu no wen. Na watch bo. And ya chira wo say na midwife na chira wo say wo 8:50 and one na do when ko hwe. Tonya midwife no. Okay. Me na me hwe. Ya new operation. Pacha Debi. Ya te wase. Pacha ya Auntie masi. Ya te wase. Okay. Enti wo wie ye no. Wo wie die na si wo labor ward ho. Chomi wo we no mu peja akra na ma mi kuma ni gina ho no mu. Na me da bed ni so mpeja kwa njem se Oyebema. Na ma mi kuma ni kula gina obi no mu sister wo ba no wo Bema no. Na ma mi kuma ni gina labor ward ho. No gina ho bi. Bra na wo no na ma mi kuma ni gina ho. Pacha no gina ho. Wo mo ji wa wo no gina ho. Pacha. Okay. Wo no mo makwan emenkrofo wura ho. Omo ba na omo go fo mo na ma mi kuma so mo si mi 20 minti won gina menchen to okoto moto ne brem no ena no wogina wo no mo peja kwa ne chem no mo sister oba na wo ba be mo no si mpacho mahu wono akra ka se an wo hu hospital labor ward wono on say ebu aye private hospital enti ukwa eye wo nko na bia wo ho ena ye wo government no so wo mo wo no doso ye ukọ konfa no chi say ya labor ward wono nipa no edoso ewo ho hospital na ukọ wo ye no na eye wo nko na say
Womo wo no edoso ho. Macha no mo doso ba me ko na bi mo omo awo ene na omo da na enyanyi yi wo. Baby aye ji wawo no. Cha. Baby ani ye ji wawo no na apemfo ma ne bi ho so abrekoro na ne ye ji bi awo. Me pacha me ye de me ko ende no omo awo. Enye baby a wo wie ye no ye do koto ye no. Je wawo na da. Baby a ye ji wawo no labor ward ho no. Baby ani ye ji wawo no na apart from wo maame na ogira ho no. Ene anesefo na omo bua me age wawo no. Na enipa bi mu sa wo ho apemfo wo ho. Pacha Ya wo mo so ye ji wo ma wo. Pacha. Oh, okay. I see. Eno ya semo. Ni so benya ka me die benya ka private hospital. Unkuwa na wo shele ba ward ho. Wonkuwa. Woni midwife no. Ene ni colleague wo ka ho no. Obi a wo ho biem. Ti eno e ba ne sa ye pega ba unkuwa. Na koye dodoa na wo no a ye gi we ya wo we nso awo aka no ono nso wo ho. No na ba ne sa no na ne ma ye bisi basa no. Wojidi mame utumi nya kwai kwa hospital ho. Me pacho tama se omuyi no. Odi e tobo me ye fre ne ma me ketwa no a ono ne tie ne ho no me pese me ko ni ye. Me go bia na onte mase. Ti ne ma me ketwa ne betimi ayi ho ano ye e dia mame. Wa ya peja wo ye no unya complication bi. Chodebi. Sebia yesi wuni moja da wo kakra me mo bi yesi se ni se da wo kakra mo bi wan hu bibia sa good wo ye na ye peja akra ne de kire wo se oye bema no wo mo de akra ne free wanim ekoya na Chodebi ma fa omo peja ne kire me no ana do waje ma wo no kire akra no ho no ode no eto menchen Odene to menchen. Odene to menchen wase minswali nkonko dware na ade achi. Se ntimi da minswali ko dware se me da mba na akora na oda won mu nsunye ntina miminim hwe. Nti aba na sa na me de me ba na mbebeda bed no so na menda. Tie na mma mi kuma na on oyaza no ko fie no wasa baaye. No nti obaye na obefa akora na de no eko fie. Tobe fani ko tobo man kasa. Okay, on say wo wia na wo mo ya akra no bibia wia ya de ne mawo se man no fo wo wia ya no ya de wo ba no eto wo na so se man no fo chodabi wo mo fa no wo wia ya na no mo dwa no mo chekere no mo chekere no e no mo de ne to 850 eno omo de ne to won chen pacha na won peja wo ba no ehun se bia oyeba anabe masabre no pacha de bi man peja no ntu de ye ne to wa na ada ye cha sabre so ba no so ada ntu ba no ansori na jo enso cha de bi no ba so wa kwadiro wan so na jo no wa bre so wa hyemu a bre ba te nkura ne de da bi o de me mani nyina de wo bi no oda ma de chi yo na ni ye no de nga sa wo mo pedua ne so wo mo nyina mo nidi nga ye sa ye se man nofo I know say omo ma wo ma akra ne nofo because am say sabre no nofo no eya na yellowish bi ti wo ya no ye pesa wo de ma no simenti ase bi nti wo ba ne ma no ya nka se man nofo nti ase wo ye den ye beka cho se ma ba ne nofo I don't know. Some midwife will be TMA bia or between us 7 messages a mako and young crying in an hour ya yaseman no for and answer the BSS. Now to be die, I might be a chin no noon. Near Yanni was what I do so in the Kojari. Na ever robano. Uma miniano coin or samba no patambe. Abanopa brebe or samba hobby with the Uma miniano. Osa me chesa anopa osa ba hobiem anopa da bi wo ba ho no wo ko fie ni de wan ba bi wo ye na onu ogia wo chema wo no ko fie no wa ma biem da bi to de no kwa sma ne first born na o ma ne de bre me enti brebe no no be hu se akra no
You didn't check no your Obama, but a chair your bar. Saturday night, ye mono. Mukodru Fieno. It's hospital, what your mom who say. Yeah, Abia. And then me baby, sir. Yes, some crown, me bo. Whoa, Saturday, Thursday, Friday, Saturday, Akrano, ya pepane ho. Ye nyano. Wama nye ni bibia kwa pumsi ye yi no Saturday no. Mamu wo bibia kegwa fidie ne man. Sako mepamcha onti na meka se masem oje se moana mo bedi hu dwuma de amami. Efu se eho no mekura ye mu ye merem. Mibusa minua no. E na okachem se akwala no wuwie na wonu gina hu se omu siesie no ho no. Omo ane midwafo no je ne ma nyina fidi no ho. A omu siesie no okachem se ade asa because omo mpene ma ne nda ne nchen nti okofie. Ade achie no de aduane soma se ye mfamre akwala no. Ena musan se ye njale akwala no bianye no o se omo si that time no omo mrem no. E just 3 days. Dabi. Anse na bejola akwala nti mi kura me nua no. Dabi. Ya wakoda akra no wonye premature. Ya kase bi aketekete nti na kwa hye afidie mu. Akoda ya wo no ya woda. Ne yi ne fiada. O maame antumi ehuru akra no se ye gare no ye pepa no ho ye bo ne pampers ye ni sei. No. Sako unse doctor pen me twe ben no that day na musa no ka chem say me bay ye mistake. Ena musa say o ye mistake say o say Saturday no omu busa me bay say ebrebe no hu say ne bana sesa. E ma me bay ka chere say Friday no hu say ne bana wo no sesa. Nti ka sa Friday na ka me bana kan ye dia. Friday na hu say akra na sesa. Wo say say mo bana ka chere no because me pa dia me dia chere say brebe na hu say akra na sesa. I said to 28 years and my make a samresa. Brebe na hu say akoda no asasa. Friday na no like was sooner ne hu so wo Friday no na wo na wo siesie ne ho okọ toilet na wo pepa ne to kwa be so na hu se wasesa Friday no so wada na me hweye no na nya wono bi se oso na ne hu so wo enwi dom ye fa so ne nwi ehunu me ma omo ho nwi ba enti bi bisa o se kwan be so na wo pepa akra ne to na wo bo ne pampers na hu ne se wasesa pacha da bi oda ho no mo no me hwa enya me bana ajisi ye fe ayi o ma me nua no ono na ebe ma ye hu because ama me tiase se ye isada na akra ne yi wo dia ena wo de no call ya ene mu ko hu no ofia e dan so but ye woda efiada memene da e was obi sa wo kra na wo na 19 years kra no na wo nso sa bi a oba ebeko toilet na nti 3 days ni ade a medi akire na be wiase no na afei ebebu abo me ni nye ho because me de ni bre na ye ma ade bia me ye bad time in fact me manum no ebedru ba bi na ebi akoda yi kwa brochire na ye koyo mu DNA na ye kase enye Mr. Sei tutu ba ko bi wo me Mr. Sei tutu dia bibi besi because enkrani nyina no kwenim na dia ti se bibi sa no a na bia ye hospital en wo mo sesa me ba so ati ase because bi ni me ho me nko ba bia be ma ba ko pe no a enti no ye me bisa wo ne se wa ma no nofo wa nko toilet am wan pepa ne to wa nyonso am wan sesa ne pampers 3 days no a wudi no hospital hodo mpacho ne diaper ne dem me yi adenti when you diaper 3 days ti diaper wo ba no 3 days kopim si yi no wa jonso wa ne 3 days diaper ba ko na ne bo no I said to who were 28 years mama and then time now were 19 years and you hu akoda wo manim o ma me nua no 3 days no oba ho ansa ye you ne Saturday no oba ho no mu yi exactly it's one na wo bedware oba one na be pepa no ho ana nurses for na betam no ekodware no ma ho choda bi ye nurses for ne be yi ne pampers ma ho choda bi ti wan ne yi
Mentiase. Bibi o waka. Mami, bibi o wa. Wo ba ni ntimi nka wo betumi aka ma no. Stako me pacho. So ye yese asa wo ka bibi ache bi asa de ayi me na me se da bi nti bibi aka na ye nko. Stako me pacho. Ani dim. Minua no. Ebra make us a media phone by ne kon ho fie. Asema wo busa wo bai cause wa wo pen. Minua no wedding kan wo ba ko. Asa na wo ko ware be ma ya wo ne de wo ne wo. Enti ebusa no question ya wo busa pepepe o say send your name na ono toto e na midwife for na engine that day no man to ne de no ono de wan ko ahwa kwala no say bi age wo ba ne mani num say I sister no bi ono wan ko obiem asema ono de ono na ko Saturday ne ebeyi no no ko ene one ma me abere wan ono ne tebro no so no ene ne ko na ngusa nse na kwala ndo no stem bi de dua ne suma ne kwala no ene de ko Friday no de ne suma ne kwala no anopa na anwumre no ene o mo de be koma kwala ngusa adenti na wan kase wanye de wan ko no say na ade na omoye ne ye na hinu okọ no aha na okoto ne nsa nti Saturday na nti na okọ frame ampani so nye de omi nkoja no nti na me ba na ka se o bedwal no ono no sita ma omoko no di so si ja so because omo ka chen say 3 days day na owo ye no 3 days no omu ndwa no bim Debbie akra no say oye premature baby dear but when you premature akwada kase kama na bibi sa de 3 days yanse san pampers one yon so one hwe how Stako me pa mu chewo on se medin kan kase masem me de to anamo eno de minni ba minim se bi kura wo no obi a wodi a kire bi kura afre fine it been kan say eyentro but me questions de me bisa de kire ma dwen I have to ask Stako me das pa de ama me kase bibi eye suma wo asem mu ni se minua no wa woda minua statement ni se midwife for ma ono to notebook instead of folder no ena o man to ena o mo record akwara we bibia dey egum ni scan na ya otwa nyina o mo record o sa ena musa se adenti etu susu se wu nanu nim de akoso no bibia me de ho no bibi chire ma dwene wo ho because asem yi ba Insta course ayimfio no mu na chire no mina na ntu ana mo bi ebi even folder na me request free mina no mina na ka chem say bro da akwara no come back no ena odi folder no so ma ni kunu ene guy back mo guy number e come so mo fan come doctors and say akwara no scan o try no eye bema 2 hospital no by owo so no ni gina obi na akwara no ba bema nti o mo atimi am ade oba na man na o mo say o ma akwara be feel nti sa folder ni nyina no e wo ho okay folder ni nyina me nua no sa de ebu folder e come doctors in back dey na doctors ni committee na assembly man say me busa doctor ntempatcho me na no folder no we o see no dey 10 years kura ekita no baby an o continental no e wa na wo ye mpatcho hospital no ko we okay Stako masem no me da because maintain e ma bia se akura ne sa se bia eche bu betu wa na mon ni aye DNA ana mpatcho da bi mo anyi akura no mpatcho da bi eti akura no omo di akura no ko social welfare ho mpatcho an okay free one mako social welfare wo se bia mo nkohwe akura ne tbm so ana woni ho Stako me da se mpatcho me no krenya me free ko akra no me nko be name last year ya ena me krom ni guy ba ko me fan say I say enuafo ena me beti say we adwuma radio station bi wa enti me di makosem ekọ ne ho fie me je ne number on ma enti me ko na me church asem ni a che no onu po frame ni na on ne ka say me no be ka yen say on kan kire me say me nja no ondwen ne nkwa ho okay enti me guy no ni me tu anamo enti be ekọ original director ho krom wa anya guy na de no bibi say mo so social welfare for no mako wa ko sha akra ni biem ana sense omodi akra ne ko ho no me pacho mi si obi mu si obi nti say akra na nya fie say me pacho AC 2017 ti me fan 7 years muni okay go dey na director and friend lady na me ka social welfare no be fi no je me number ho na me de ma no ti say na me ni mutu ya no friend no de two speaker no ne kabro fu no busa no se akwala no da so social welfare mako de ntia me ka se on de be se bia no nyame nim ko lady ni ka sa wo de ma man no o se acha 6 months ye de akwala ba o mo 6 months ese obi be dey o mutimi obi timi beje no ba se say yes ba yes sa akwala no da so ho e da so ho o say Chamenka why ne be di akire mama nka messages ni kakra fa mamo papa message ya wo tro ye de
a pamphlet power miss them me pato twanitia ema me wodi no wonti twanitia e fa ma me enti Adom yes sister not me be so say okay mama Aisha what would that and I say we no can no ba pani but you when the firstborn okay mama we no ba the firstborn ebra won na tie no na oye basa wasa Stako okay what dey mama hello yes but you where there me ba cho nyame ado na won so e nyame ado me ho ye pa me dey the Maa Akos me ye adwuma wo Ezra from Ezra TV na yes sister bi na adwane aba beto me Adom anazina to Adam osini nua pa no one mother one father but 7 years ago or the one in the ba Aisha at 9 me pa cho one ne tie no wadawroma edie ne see ya ofafro ko hospital ene ho ne amadie ne see ye man pa so me da sia me jo every year me the fair with me aba Ezra 94.1 FM me sister me no me dinati me na me o last born na fala no me fan se me ne neti ha ana me ne wa ha no mo one o me ni pa be 45 me da ana ma akwala na nkasa nse bi mpede ene obi anu ane baye den eye ana nyo no ne first nipa me ne na ide atena no akra nyam timi nko me bo pama nyam timi o motena but me mfa nse me ba ne ana me ne wa ha boso me so ame top ada na me de amount boso me bia so akwala GhPad boso me so akwala me man pad mi tano se ma me men se ba na me de pad na ide amana omo dan ne na wo tie ba ko be tie na da na ya bonte dan ana me su kokwa adwuma na me ye enti ono ne omo da na me so me kunu de eda sabi mpe da da ma me ware no me ne ba me ne no ato na ya ka enti ma me di ka anya me yin se ne sei that wise enti me ko hospital no ka tese me nyima ma me nya adwuma de enti me so me nyima me pe me da ho flat e ni to so nwa me di me ni nya sei me dia me ya utala mama wo sika wo ko school o ma tese so akwade enti me dia man calculate me say e bia bibi say because bo so me dia ho di pad no me to guo me to pad ni duo enti wo ya no ade sa me no bibia me to ma ade de guo sa na me no de so abeda ku bi mi ya me usa sa akola de de ho ade de na ya o se he nya me na se he nya o ana se de me mfa akola in ko hospital ta ta mo ma ya mi ni no kure ma ya mere me afena man sa tie me nyima black sa na tie ka me ni bi ana me ya kota nkatra kana me se meneno and was me ko nyama me potopoto ana me de ko hospital me ko ana me se me be was so yale na ata me se de hu ni yie ana me ko cha scan na me se me try no mo so nya 4 months some days bi kan ho na me so okay mate enti e ko me yam se ni pa because me apena na manyem be 2 months me ko di na yam ke na no so sa ya na se mba e 3 no ebe ha jini na me yanka kaka na me de no me jeje o ma na exercise book so mo ka o mu book na ide asapen for book na kan o ma mchi aka na e ta wo se mbo no ya di na me boy na me be nti ma me ba ni femu no ana me tre me bra pani o na e so go na ka te bra atam de na to me na me ba na me ne se no wanyem aso me bu ni bi akoleji pad sika ana me kacha me bra na so me trawo kacha na ma me se na ide e ni buo mu ni de ni ti kan tere na bra me ba pani de e wo ho ana me se trawo bo amane se mi tan bo na amane ya bo na amane no agwa na no si wo chawe kama ene bo na kala ne ba no wan fa nyi nsi ama se me so mi nti de me nya me de ti buta no ko ya ma kala na e bia na mo so na me so me de na me pe na ide akose ana me de ma nyi nsi ne de temu anu mi sabu pu odi mi ha pa matini na mo ni de ma mfa ho because me de na ti ba ne ni ti mfa ne ho bufu ana etete a ana me buta nso no wa na nyem enti o na oba ka so one ben na nyem ma nya mi no no kure mi de mi nse na ma ya mere mi nya mi shi na sum o no bala aita no me bo na sum ma mi se me bo na sum because ma aye me ya ana ben ni me se ka won so ana mi kuru so se kan wo so no who di mi se ba kwa dem na so mi ya de ma ne silipa ana me de ye do
Ke ya minister no. Asa mama ne banyo. Asa me na papa be man so ne nda dabi. Akola no so the time ono be ne dan. Ono ni da January. Because akola me man ko ye kurom ko di bronya. Me man ni mama na nyane. Oko January. Akola no so somewhere November na akola no to no. Oni obi abanye me ba na dikan obi asen. E me di afen. Ntimi ka obi banye. Ono akola ndi oye. Me di enda se but ono bala na. Ha enie November no. Ono ben ana makola ba ko no me aduma no ye dadan ba ko bi. Omo dadan nu mu no. Ana boys bi ba ya omo ye ntafo. Ana omo ga to omo ye so omo to mu mi enu mu na we para ko ba ko na mpene. So ono ne ka kire me. Dai no so ka kire me. E si sa se na nkoko bi aba be ye. But ono bala ba ne bi an kan asa no ka no de friend balance bi le balance me friend am kire mo fan me. Asa na kan kire me. Not be we say awani ni fanada. Ama sọ ma say 3 days time no. O say ni fanada sa beta. Ana boy na o so ne nyem ye isu we aba no. Boy no ko tete lo she boy na so ni. Ana mu ja o mu pa bo ho. Ana mu ja ne ye. Ana mu di ja toa. E ba ye. Ana mu se ono ne ko bo na no mu ko pe so wan kan te bet ja na o kan na onye mi uni pa na me ne adwuma. Onye ka kire ye. But I don't need your penny. It was so mama money and to open to the second one or some of my no. And in January, and a brain. Yeah, somewhere for Akoma. Well, no, and in a quadai. That don't know me the papa. I don't want to or more or Ben one to be happy. Well, no, only issue when I make us I'm tapping or no die. And I remember see it. 9 on 1 or more no me will be on or be a die. Or be a good advantage of my say. Accessing to an better. Now, my man, the young jacket from Akuma, mammy, I want to say. You will your cry and many one who I can and obey him now. Then you may turn night, dear. One in a year and shut that. Now, me never hear for buy it. Or not so Januano, or then Hokano. It's November, and I tell you that it's papier. I don't really see me. No, what I do not also. Because of August, I didn't start from 9 months. I see day. This is August, no? What's that for Mama? This is August. Or no, Benny, or then a copy. It's only to me a copy design. And I'm into man. Benny, I want to see me. And I'm a penacum. And the slack I buy them standing on me, and it's my own school. I'm in. And I'm in any case. And I will lose to know when that I can bring out about 2 years. And I will be about it. And you say, it's meaning that I buy no. Yamin for a young Miss Jack. My Benny was 200 cities. I was a 2.4 the same. And I'm standing somehow. In such a summer, what you know. It's really cut me, and I have been to be done at the Macassar, Jamiana Sassi. Some in the and Mayamono. It's your summer and not be awesome to Tono. The Sassi, I don't to no man. Of course, the car. Nothing in a court. A blue baby now, the Yana of the Wood of Not some Yamano. Because Military was in the house. Medical over to me, all tackle animal to appear some. They won't know. It is that I'm in one of the means, and I'm in my and let me see many man not that. And I'm in no, you're funny by your never. It's a do better than me for no. And I'm a man and quite I'm no mere Maa Akosem throw. Answer the other one to all the robbery. I see your community. It's the Mr. Financial Hospital. I'm not Mayan Takranka Friday. Abba. Sometimes I'm not like any this on and think I saw Takranka. And I'm young Takran before you. Me tell us my mobile once more. So. If I told me the Munya, but the not from a panel, I'm an idea. Ow, man. Because none of me hold the image and so. And I'm going to talk more to the Bacolano. And I'm saying, Answer, to the man, Briapa, and to the mammy tire me cat. Because when you know, I found to wear your food. The woman I was on the book for. Yana may show. Now I'm telling my 10%. And I'm going to be at the woman of Macolani, so some of the mission. And I want it, me, I play. Of my women, I'll bring your family, Namsa, and your wife. And I'm going to more to bad and Ghana day so. Now, my play, warrior. So, we are no Yakalani. So, oh, you're the Yamaka Banwana Bema. Let's be willing. This is an because of dear one, and I have one. Almost the idea of one, you're good, you know, that's all me. Yes, I am, you know, one thing I now say. Focus not on a moon because me midwife. Because they are not all getting to know. And a man, or Moyanica, and I'm going on a plan away. Oh, yeah, I know more Pacalano, no more than 2 months, and the ultimate day, and Galafalano, you know, Memfano, and for no more Jacalano, for 2 months, and a pan, no man, and a couple of Oflano.
ebi a okwa ndi wo fitia no ebi ana mso ebi anopa fa mi ntimi menta na papa na me sense wo tia ma me nkwala no na me eto mo pa ba kunya na kwala ne de e ma na de wa me ho tia me ana etia ne de ntimi enko nipam ana nkwala ne koye ni mi de esi wo ntia nwumre e no awo makwala ba ko so na ansa wo no so ai ana mfi wo ene aka me de na ba ntimi koye mi nim ka wo ade ati akwala no ya operate no ya no si operation ana ya ampai no etibirisa ade ati dia o be ya plan na mama ile abeti me koye na mse me kuma so me kai chen ana mo se ye nyini ma na mpa ye nyini ma se che mo mo nta me ho mpa me ho nko mi yie because me kwa dia nkwanta na me kwa antinenta ntino me ntimi anyina na me gyina tie nkwa na me titi me sira mo nyini ma me na me ma me abro bi ame no na okro ma bebe wa ojali jalo nkwala na me no ko se ma me so nko jam na me nko yi acham le because me beti a ebia ne ma nta ntinya anye de anko ana me kwa na me se ye nyini ma na wo nyini ma me keten enti a wana me bufu ye wianu ba fo e kwabofo mu ana me so nyini ma me a mo mfa nan ana me de me keka ma de nti me abufu ntini ma mu sa kwala ne se obo ba no mu jala kwala no ana omo anyare no ana me de me ba tie eti me ba no ade ati me da so na se de omo ye no ana me bufu na me topa ho no mo me ntimi nkoto ade me wo fie nkwa ana me ko na me se me ma to mo de ba ma me ana mo mpa ne ma me nyabote nto omo ye nyabote omo ka se ebra ba kwai fa ko tuo sita ana me de ko tuo sita no ana me ko sa kwala na ye be bi bi nta kwala no se bi ajare se ni mi ane sa de ko so ne de ni nim se de boy because me ka se ma kwala ni ko ja bu ko ti mi ma se muta eti me do I for ne no ko ka se me mfa no ma ne de enjo mo ana me de ma me be ti me ba ye no ana me ba be jala kwala ma no nsu o hia kwala ti wan se me kwa me ko hospital e ta ti se be jale bi na akwala no oyo ba na so ma akwala ni bibia mu ba ma bi so jina wona akwala o ye se da dia ko e die o de ma ya nya wura akwala no ho a ani ye njare no ni amfa ne nko ana me de no ko back to o na madam ne ka this is not a card ana am say sa ani o mo ka say this is not a card nyam na me pu akwala no mo na ye say enkwala no o mo ndo we ndo so ntiri o mo tomato ani me mfa mi ja akwala no ho na me ko no mama me ba na nko mi ja ne tie because ma bu finti mi ja akwala I say no tie ana mo say oh ani ye sirawo so wa ja akwala no de ye be yan chichemu mu ya ye be pro ma ba nti na ye ya sirawo say ma ba na mbra na o ma akwala no ye de enum no fo na me say da bi mi ti bi nya sajuma mi ti bi ma me ba no ma obi moja enti me mpene ana me de ja akwala no ma mo na me de me ba ye be tena iti ye gine ho ape mi ka tete me nsante fi ana me fa buku ni ye nya ho na ne yo eti buku ni de ma buku ni godi o mo say ye de buku ni ko ye na o mo say enya de se o mo di buku de ma akofie ba na de ya dance e ma mi ni because ene o mo kwa akofie I say oba na oba mo share so the same thing ana mo say mo ma kire gu ana san so le dia de adanse ana mo say enko nti mi so mi na sem na no obene ana ape de ye de ko ya na ko si say o mo ba shop e ba say akara no na ne ke stories na na eso nam so de ana ju na so mi de mi nti bi da na nya sa sa mo de dia mi pa wa na jumpo enie na maka we aye de akire nti akwaya wanti weka abusianfo mi na abusianfo ho or your doctors for me nurses for me midwife ni no ja kula na won kwada o mama na ma bi e pro ko mu yini fria o firi wo no o mu yini fria o mama ya hu ni bi so te me ka so to ma hu ni da nti mama so ma bi atira anya pa so ba ma tia da mi nti na mi tia da so tanta mi anta so pese le o di e mi a enka onya me de me enta anya me de because sabin president awo eya efie na ya tanwu bia amfa stations for registration ya kwa hanum de ya kwa ya antehwe ebi printsira eba ha ya ba ya mimini mekan de obi anyum otra na agene doctors for no ya tan wi a no mo de afa ya ta wi a ne de Ghana so de omo de bibia de ada ni sika etimi anya ta fara no mi mani ma no mi mani Akoma na sama won so ka kwala na mi sisa me ka kensa me ho mfa me because me nyem o ma ma cha kwala no o ka se wo baba akoko su tu ti bi nya kwala no mama me cha kwala no
na so me hwe me condition finance wo ba ya nke dia tax me obi anka ntwe mi because aka wo na aka me na aka because of the bia me me never premier busan because na wo ni betema you say bia e na ka kira wo woni ha enti baba ya no say wo timi nya de okosu no nya sa bia class 2 ni wo timi nya na e mama me hwe no enti me data no so me nyam a no timi control me wo ba bia anya sa me na me teme ho ana bia me yi mani ma kwala because se me yi mani akwala na ade da pide one na onye me se na ka nze nkonko ka na be ma kwala na nyi no so en kan fa me ho ana kwala no onye mo no so na fo me no ana me na tian so na fo me na ma no ko di tan kwata ni pa no ono mo de da no mu bia no ma na 1 cedi obi no ma kwala na so ni so na ma na mo no mienu no mo de obi no ma na 1 cedi obi ama ni kapre ana semboa ni na me a ni na me anti me akwala ni na me ka say ne time asunti kampacho da bo na wo ti wunti mi ma na wo wo be ko su ama e dey na metima ya fa ho ana nya ta ankwala ono nko na ani o mo de da mienu na no mo da enya ono nko na no ne be abema dan no de ade na koso ne da me na me nka so mo na me hu ni say we ya dey ni pa na e o mo ja tu ti ni to no nchere nkwanko anko to na to the center to na ko ti ten because omo di ka ko no mo na no wa nka nchere me but then on ni da na on ta ko ni me pe no ono no bo mama ne ye ono na pe ana we yetie eti bi asem na ma dia mo betima ya pa onye se ni yimani to de patina da di ka se ni yimani anya me na da tia ni takwata ta mi so me asem ni mu bi anya me tia me ka me asem ni mu bi anya me tia me ka na ya me krada ana lawyer ni na o ka to frame ni da de no frame ni na ya di na pe emergency o frame na me ka to frame mi yare eti ade ti na nta na me ka to me straw ma me nyina me nkwa nwansa me ka ya me nka bo ni o ana me nka obi a frame na me sa wuti bi ka so lawyer to me to frame me pa ya ko ya ni kunu die te lawyer do on na wa go go ndi o so lawyer am pa o the secretary to the on na start e dey take man no ma ya anteche won so akobi anya se won ko obi so ya anteche asoject for abem police for abem ma so ye nti asem no ho fi ana me ka tira o say me tira o so na asem no so ye anya chia se tire ye so ma nyame na nyame na ese mo afọ na budi aba na tase dia wu a ko bu ya pen atre de yankopon se ni mu bia me ko nyame na ni mi be di omo so ni mu bi so omo to akwala no ese tan na omo so kwa omo so be di omo de nyame o na ese tiafo ana me san na wo say asem no ka so be di mu a na wo boa ana me so ma say me de no tan bia ba nya mi bia wo pre me ama de dia bi nim fa wo no na ka kire ana obi bi san ya me so chi mai de akre no etima mo te ya sa na asem ne de ate anya so mi mani sana me tuwa me da se pa the din ya den safra to Aziz wo de mama ka Aziz no me da se e wo nchemu a wo de ama ye nti mami emisa se ebra Aisha eba ho no wo ne se ebia oye basabasa na mema sam wona ni so da bi mema sam de me ka se e du wona ni so a e na midi okay me da say enti briban ana wuti se meme bi ana beme bi akọ rape no na rape no ekoso wo henefa otiwo edan bi wo ye ho no mo that time na edan na ye omuda mu na ta oni ban isi ni ba wo na me ye yete ta dan ko na na ye yete eti dan aha 4.1 FM. Eti edan no ebomu fie ne ho eye uncompleted building bi a esi ba bi ana anya to mu ropi no edan omo no na oni da oni dem aha majuma ni dem omo ye data na omo enu na na dem okay ta ko na ban ne en na me die na sa nsumu ni ko tie no na ban no so da ye tie na etimu no etie yam na oni boy bi na na da eti na omo ne be ma foforo bi na na da sa edan nim Dada no ni ge bi na na edem ge okay eti e wona sa be ma ne ba ye ne be da ye ta wona ni oni ne ba da e na mi tie na mi da no se ensuo eto e na boys ni ka to me pe da bi aye de ase omo ye twin enti ba ko no ko ya no so ya na mpene ne na ana ana ono ne dia pene ne da ye enti ya ne dia ka tere ban we na atam na akọ eti na ya gira ho na sa be ma no ene Aisha da anyimre na mo
na se da no ma de enumro ana jube friend be AC4 e na nsuo to na boys ne buy say wo mo ba be hye wo na nsuo ne ti a wo mo ye manifo me ya minim wo mo so mu twam minim se no ma ke sanda da o se no mo ntama ende nyame enani eda it would the boys ne kra de wunim wo mo kra minim wo mo be twam a so mo kra yi mu. Okay, and now omo ne no de na me pese me hunu say unsa wo so omo ko ya so ya mpene and na wo mo ba Aisha so e wo dan kro na mu nti bra wo ba boy no ne Aisha da no na ya gira wa na ni hwe ma me ba te tie dem ka me si omo ye mienu omo ye ntafo enti ase omo chafa na jane ba ya ne dia mpene enti ya ne bo ben na mane say eno ani pa ka matipo bi ba hanom juma sei ana mba be di ye na ono ya ne bia na asa ne de de atene enti ade ate no omo ta bai omo ta ko ye no eno na ya ne ma ben ne like sei na andro si na nkofo no omo ta aba ana da ni kufu no sha de ase de oba be no be frɛ ben no ana ben ko tempo opponent no se mo na mu ni mu mienu eti ben ne dia na mi anu no ama boys ni ja mo mpa bo ho ana mo ko bai so mo de ja to be ti mi kunu ni bread so so na mo so say ana mo ayi Aziz ma minti we ya se pa me pa cho emema no ene Aisha ene ya da dem wo ma de ache ya na me pa so daddy okay nti de me pese me hu nie me pese me nya ho ne nti ase ya ne Aisha wo dem ho ena emema no se ensuo to abono nwotwe ena wo mu dimrika eba dem ho se be ya ensuo no emu wo mo ena bema ba ko no ekọ Aisha so en ayi ya so ena ya mpene ena ba ko Aisha so ena Aisha pene ya meboa ma ba to yes good enti de me pa che ne se ya ampene Aisha pene sada no a ena abrantie no ene Aisha da ya na Dabi now mo ko no yeah ya no ma ya tutro ya na oni Aisha ne okay ana ma tutro ni say eni pa segment mi elu ba ha na omo no mo kika ono ni bia mpene na Aisha ne bia pene ya na bo me mama ne na obo ben na ma ne say omo so mbeta aba enja ni tan ni ba Aisha no ma so omo ye ne line ma ne ti ase omo ko sign by omo ko ba nti ni second day of any Kwadwo no omo ba ya me dia kana me ono Aisha no ma me pato me timo butan because onya kwala maybe sa no see ya no ubisa Aisha de be dia no ubisa Aisha ma no e confirm say ma ampa yo maka ne ye no kre aha ma me da to butan sa ne ntoso no the second day no ba ye no ben no ko ti o akopie o mo so no asisi o ma so ma o jane na ba ko jane mpa bo Anjana, me say isu no. Somebody come by na beden ti second part na ya na dia ka tere ben ma odo me bona kanta de ansan trobia. Enti mpabo na mu di jan wona ma ya dance ya kura ma e kwa na mu jan no ana ya ne se ma. Me de omo ka ma mpena emo Aisha de de apene. Enti Aisha no oho. Aisha. I didn't see you. Ne Pedro kanokre. I didn't see you. Machanta for no mu jiji susu meme ko no wose wo mu jiji susu enti na me wo ye bi meme ko meme ya wo nti minim obi a enye susu o mo jeje ntafo no ono be dai ma me jai me se sisa me yiwasi abonten because abre na wini ho me se wada ma ntafo no o mo no dai ba ko no dai se pa no kre se wo pese ye hwehwe asem ni mu e de ma wo no kwamu a wugya enukre bi wo ho na ekyei mi hunu se enukra meja ya asem no me nka bi me ni ekyire bi e ba sa bo beka se mu di mu case ba ye no ye ni ekyire enti me bisa wo biem entafo no woni ba ko edai chome da me ni ntafo no me ni wo mo anye bibia boy man kasa wo mo omo ye nta woni ba because me hu obi otwantra menim wunsa na wo 19 years enti nyese bia usa 19 wapa ho wanyini enti so omo wo ba ko ne wo da ya wanyini 19 years mesro wa ka no kra na kire ye ko hu no kra mesi ye ni case na chi bio me bra nso na eko enti no kra ne da ho a ka ni yenko
foforo Aisha what the America no obese ye boa ho Pacha Aisha kan ka se Pacha obese ye boa ho Pacha enti bibia beka no kra dia kire me Pacha entafo no woni baako ese wo pe e ma woni ne da ya na a question hadwe empratwe wo se wo pe ma wo tie se na no ne da enti bibisa se woni baako da ya na Pacha the waka obese me pe no na me da me ka se ba ono no me na anye bibia oni tafo ne me bu anye bibia me na anye bibia Aisha wujidi Aisha ensho mami kanokre Aisha mesero kanokre kire me nukre bi e won bi aka kire me o say Pacha ensuro wo bi ensuro wo maame ensuro wo bi a tafo no woni baako edaaye ana baako no wodaaye Pacha baako na me daaye bai yenko bai cha baako na me daaye ba no yenko so no okajam se like opese ha woni me etana me da me kacha ni sem de bi teno kurante ma kuma zo wakasa wakasi ma wo hwe ma so ma wo twe sekan wo bo no so nyoku na nka wodi twa boy no eno ye ben ben no but we dey ben no nyenta entafo no ye different and ben ye different me ka entafo no ba ko no wodai cho woni me dade ba woni me dai ewo he ewo ba bia edan na modemu no ana ewo ata no efie ehefa ka chenya ata ni fi first na ewo baby a wodi wo yendi koko no woni fie wura first honom na yeda to onu no tu call asia wonom no no ma ye ba baby na first wo dan nti mi de yefru wonom no me kura no nya sisempo no ka sa ho no na ata no ne wodaye za baby a wo ma me ni tu call na momo ba ho na ata no ne wodaye na bi pese me hu se ata de wo wo no ni fie ana baby ana momo wo no no wodaye chamatande mi anfana nko ni fie ti wono wodawo baby ana first ye da na zena mi kuma ni tu akọ asie ho no woni ni hia baako mienu ana sai bia o fa ne se wo boy nti na motahia chonya ne de bia me once pe banze ye tu ko baby a first no wona wo ko asie ho no mu ena entafo no mo ko nti ena ma boy we no ben no e ba ye ti ben no de atano ne woda kra twa mu kra sa na ben nso no wo beda ben nso ben no eba wo kai afekura afekro ya atano no de se bia 2017 2018 2019 wo be kai ye no so yande unkai no wa kai mant krompo kra wo no woda ye because se ye die na ye hwehwe mu mienu enya de ma meto obu ase ye wo kan wo sire ni ade tama woni atekoda na woni ho even po ben eya so bi ono ne beda ni ade ya wa mo ma me ma ni wo se bisa se na woni wodi nkomo nko betumi abo wa ma ne se o ma me ketu ampo ene osuro no a e bia nka wo de ko betumi abo wa ma ne se bia se ni se enti woni atadai ansa na woni ben ebeda wo betumi a kire se bia mene atada adwoada e bia ne wukuada ene bia ben so ene medaye wo betumi akai eno so wontumi enti Aziz wo de minimisa obekai afi ene bosumi be mu ena wote se wone ata ada ma ba che November ana wona ne dae also MZ17 because November no MZ16 17 mu ba November no wona ne dae no ne January ana ben no so ne ko dae ne January ana ben no ne dae nti be ase me April May no ana me hu so wanyam enti me bo ben ne dae no na woni ho Auntie kwapem se onye moye enti se den na wo hu se ben ene ne da
sa bosume no awoka ho asem no Amumi anu nyina asem ne ba nya me bu wono no onso ka se na tum no me am kan no kwese me bo no because me ya ana ben no so me chen so time no se kan no me to no omu nyina me bisa omo nya sama mbisa omo me bisa omo mi anu nyina enti ene na pa ya kan fofra mi hu ne ya me chaka enti sa wo hwe ebra ata no ene na eda ye bosume num na wo hwe ebra ben nso ene ne da ye no a wo sese a nyinse no ke betumi akasa ye hwan dia ma me dia ka ji se kake wo sa onyem bosume be mo me ba se wonya foreman nu na me hu ana me hu so onyem o ka me bi ko de bia on wa di pad na aden na wo di be ma waso tumi ne mada ema yeye efra ma se woni wo mo na Mamba, le pardon za me ka tata na me ka tata no ko mo no. Na enye ono mo na neda. Ono akala no beka no kura, nye ono mo na neda. Na akala ni da efie no ni boy bi na neda. Bitire na oni boy ni ede eda because me ware ye ni me no be ma ni dai. Dey no. Me ware da kuma first, oni ni pa me ni di me cha me ni ede. Enti echiri na oni wo mo koda ya na anase na enye wo mo na oni wo mo na da kura na mbom no wo mo koda bonesa na bia wo ba yi ko no ho ene ne koda na no start ni de no na mi se no oni boy bi na na da wo efie yam kata na we ni ya no eda different place enti o mu tuyi ana mo no ba da bia first e da no ana boy no nso ntu a ono nso na opone ben ni da no on se dura bia me ma no mo nya na kudompu bia ono nso obepa mo ekimi sumi wu bebe amede bai ne befa ana no me ni papa is na no meda dan ni eti anya sa bia ye ya hawo wan na me kwa no waka we ni we kokoda ana me so ma na njene ni ta because okay na ansema wo mo ka kire se eduru ba bi no kra na abrantie ni bua no ososo wo mu ema wo kra wo ba kra no abrantie ni koso ni mu na wo ba ne wo mo na da ombe complaining wo ba de wo yi ni free ho ba brantie ni de still an order so no mo na da wo anya complain bia sa man obi afran kan tre me sa da obi a complain na me see ya ne say en ta fo ni ba we mu no so a we na nka me ba na nka kan kan tembe o wo no be ya duba ne bo ono be na man na boy ne be ne ba ma ne say so ina e ko so izaka mi na no mu mi no na mu issue we no na enya ma hu sa se be si okay mi bo na obaka wo mo ho na wo mo nyina da ye de na wo yi wo ba ne free dem o lo ba na you know dia ma me ka te me anyi me ban to o mi ni papa 5 na na da na ban ne kan wo 5 me ban na kan 5 no mu nya na da o ba na complain ama wo da sa branch na na jo be so ni mo da wow yes na kan so complain ama wo da o bianca bi kwanta na ma isa bi bi ata enti ni o me man ba complain ama me na ono aisha ne ba ka tempe sei na obi amini ni adwuma beka je se na maka te so ne be ma ne omo ne na sa we ni foso a sense ata me po abone to sa no mo kai wo mo se ma ya no ya na omo ka aisha ho ne abranche ne da no kwa beka cho se ma anadwo sei na ya boy no eyo ana wo ba nso beka cho se boy no abesuso ne mu asa na wo yi wo ba no free dem ho but wo mo maka ne de wo kwaso ma wo mo ne be ma no da dem ho according to nsem a Aisha ene o ma America no obi a me ba no anka bibi sancha na me ba no so kaka me no sana to 11 years old thing but when na wo animu kasa be so 18 19 o me because me je tin there me refi nti o me ba no anka te bi anche na ono bai na anka no ma no kura de ya ba ko oni Aisha no yo ye kuro mu nyina no mo ni sia ba ko sei yo ye kuro ma me tia me ni san kwala we enu na me na de bia na mo mo te poni ko skulu no ma obi no ko omo ni mo bo mo kan e ti aye me won say ka di we ti si ye okay na je sa brother no kra no adum ni mo no kra aye na ne ti ba ku sa de ma me na me pa na me he school a me ne ti o wa ya we aye na ne o ku ba ku mo yo ku ma ye ti bo me sa we wo me mi fra ka ba no nko school na mi tan ta de no nko school ana me pa na me he school enti de goodness na ni ka ma me ba wale a me ne ba ha okay enti se woni nada onyin sa yeso wo bi sa ben no oso woni nada na nyin sa no aba na Aisha ede ye ben aden wodi ahye se ye ben na be ma woni na nyem utumi pamo no e ma no koye na wo ma ne ntia take care of
akwara no na ma o te tika me ata no buta sa wan na mo mu ye rutika ana o to mo to ma mo mu ye ni na me na wono no ko so na mo ka abema no so me ne ntie ana me na be no o ti ma me jan ti nji o mo le be de ni kan so no le be de na me nka ka da to we ni no ma he no ebra ababa yi ekwa akwowo wo kwowo ayebisa be ma be ba ne papa ho ahwan enwan di na mo de feelings abuku no zade papa wone wan na nyem o me bo be ni din okay eti ebra wo ye no mo bo be ya mane o me bi de bibi abako su bia na no na mane be ke be du be na mi nya no bibi abako su bia me da se ebra wo no labor ward ho na wo gina ho oh man mi jina ono akala na kana kwa mi na mi jina na kwato mo to nyina de bre ni mi jina ono me na me nyam nya se me yi mani me na me nyima ho ma woni me na tia wo me tente kwa Auntie mfa because me am mere afian kwa enti me bacho labor ward ho no wo mo kwo wo no edoso anase bia wo kwo wo a wo nkwa na wo room wo nkwa na ahye wa ya ji wa wo I say one room but omo mo dey a won say dia we da dem say no me pa be say the 4 but here na ni e fine me dia na me ma gini ga dem me concentrate no 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 because no ni tina me toy wa mu peja akra ne bra wo ye ma wo hunu so obema me jina o me dia na me ka pe u chakra e wu ni nyame me jina o ata me ga ta ko ti ko me jina o ni wu so wo ye bema okay na wa wo unsa ono so no sha onwo da enti no owo ye first day second day third wo yawada efiada ne memne da no ansa na wo ko ho bra ye yi no anase na wo ko eko paper wo na ho change ne pampers ene ade me na ni de o fa na me ka se me ya de na wo ye de na ade ata enti o mo ka se me nko because I want to say no bisa no that I want to say me se me ho anya so me ye truth na ma chi mani me nya fitness enti mi jai no ama mo de no ma na me ye de ready me ana mi jan wono no madam ne ka say okoko wa wo de tie ni mu nzu de ya labo wa na mti o ma te e ti ade ti ya no mi ni ga mi wo ye ade ti ya no mi ga ti mi be akola no ya nya ni tie ya wa ante no ya nya ni chi akola ni nyale e di nti na mbaka se bi ni pa de be ti lo nti mi ko pa de na mu za ka mo ni anapa ni de me ni ka nkwa no potutu o mu di ka de na dia ni koko koi ayi Friday ni de wo Wednesday ho me koi Friday na Friday no ukoi na ukoi no ukwa paper wo na ho na bibi a wona me pese me hu ma on se me ka se me di ka ma me nkwala ani bi ama mu di su ati akura for ma no ntimi me omo na me ma omo sa oyi ni so omo ngongo yo enti wo omo ko na wo feel say bia omo aye no bibi adada no pa twan ti me ko ni de me ko ma na be se me yi na be fie because abe no na wo so nyima wa ye mre ma onu akata kwala no beta na mi sister no okọ second chance obeta no ko nyam yeri ma sama omo ba ye no ko omo bu jabta na ko che no ono hu se sabi mi nyam ya mi ni patibiem because ma mi nyum ye na bi se na afi na ma ye ha me ti ase me de na me pese mi nura ne se bia hospital ho no wo mo na se wo ba ye no so wo bisa wo wo bai se bia na wutumi pepa ne ho wutumi sisa ne pampers uni ni di sa nkomo no ono kra no ka so onma ni lupo a ya kwa ya musa ne sa akra no osu o se o da bi onma ni lupo no wo so ada nyamia ni akra no so no wada on se enkwala no ebi afagiro obi obaba no abre eti media me ma se ba for no no ni ya na mi pese bi ni papie no eno na e de ehia no ama muka be ni tell me ade me am so doctor say na ta kwa no nyale nti ma me bu puli eti nyamia no kwa ma me media bu fu ni chipa so because me had ya me na to mo tell mama o mo tell ma horo na ana me chipa so na me ba pie na ebro na afabu be hu se o masesa no wo die ma me misa se wo gidi 100% se akoda no de ensesaye bi eba hospital ho ai me ta se na me hu ye ana ma na to second because me hu ta na wasa me ya pass na me ko na no kura no tin nyame anim me ko ye ni pa no sa ta na midwife ni de no jan se kan ye no ana ma me hu se na ka kama para man ka se bi ko ma ti mi ko se what I said, this is not a card. Now, I am so only a man didn't take up on my tire for an study. I'm about to also no money view. So we have with you.
oni abuso se de ani bi na me ya omunye o magene ana mti se muni anti on ka se this is not a chat ni mama me ma ni bi ma na hu ta no kan na ide mate ana mu so se omo ya me dan ana mu se me nkofie Matias yepa na on se ebra wenum nyina ekoba no megidi ye se DNA assembi ebepiem wo ho adan na one friend amma sabre no na mwanye DNA na ye hunu se ampa akra ne yasesa no anase eyono anepa amti DNA ni eye kasem ana me se start ne me sister ye ni na ya gene anko so fast so se ekwa 3 years akra no ana ekoba no so sasa no tumi re se me kasa me da kwara otia ana owa eto na bibi ana me ni papa ni takwara no o ana bi na nka me kwa me nfo ma o ha na so ha ni na da fine ni akwa kwala ni ayi na ni tumi sam ni me bon san sama me da ya wa asem no na nka me kwa me dia eto ta me da se akwane aba mudi ya ne de wo sister aka ne nyina ntime na emisa ho biem na mbom de me bi se twato okra ne se enei yese ampa mudi se de case na ye no empo ye tiefo mwa ye na ye nya die na ye sabeka ben o na sabe de onko ba dia me da se eno ape ne hia men ai da se akra no so yese wo ho entidie ne no a na se ye be ye na ya hwese akra ne ye ne ba na se enye ne ba Aziz me da se waje bre na oni ye di komo bibi e wo mu bia no anamontuo bia no ye be frɛ adaroma le pato mo bibi ku odi tanwai kama me nanga me pete ye ben ni die mimi na mimi ben mimi ta omu nsu ni ben no nanga sa asakro no nso no ye ni Kenyan because onu ni party November no na ata no so ye benya no ben asakro no ko ma on kwa be ti en start ko mo na kwa ba ni haidi be bi takranka ke ko ta ata ni die na ampa da bi yenye wo mu mienu nyina ye haidi wo bia ye se ye ya ne ye ya bom mini problem bia good enti ebeba omo de resource na eba ebeba se atade na ayi eye bend ya enti no anase emema mienu no enyi wo mu bia dia enti me pa chonye se edru ho a na wo provide ata ene ben amayen ya me da se tobo eye ye di case na chinti me pe gidi ya afedi ebufuo bemba na bedru ba bia no o yawdi enti no ontumi muaye me yentu ya na mo bi wadawroma enti ha ye abedwafo pacha momra o se komini biaka no kwasem wodi biaka ya ye mo pa ne boy na asem aminu ndi abetum ne ai na se obana ka wasem ba bia mo de ko ye no wanka na se ha no wabeka se we dia sanya because when you yetimi ye enti wo dia shaba bia no e wo so yi mo abedwa to ma wo wetimi adidwa to no wanka da na wa kada bra wo ba no eti ho no ba no tra wo sen ansa wo utumi una wo fa fon kra frɛ no ebisa me se bia sen ne se ko mi ba no wani wa ye ho na asem we see you ai wani ya me sabo so me mienu ko 2016 o se unu sister kuma ate no wo tebie mu te se na asem bisa Emma mani McBrown. Stop. Abega for Montreal. Now we are trying. Ezra 94.1 FM na Ezra TV. Maa Akosem Jumedian and someone just a bonk phone. A bomb phone papa. Na messages here urban in fact. I know Elden and also pass the GB. Send it to me. Yeah, no mom. Pastor, as I met that,